Oleh nule parti ho zausi kukin pi Manipur menin chi bai kon bolin hitabang crucial discussion ahin sei nom zausi ki sei the be lo me the hin ahin alang pin point khat point ni ngai dan ka sei khom hon senge gal laita way forward kiti chu number 1 we have to defeat our enemy. Number 1. That consists of khachu gala zo chu physical ahin anina chu politics ahi. Igalmi tevin physical azong ei thamta vin ei zolo chu ohin igalmi te kewai pun government jong pangahin state government igalmi khat hitan. Now, physical ay tham now khadahin. Secondly, 24th Nihua Kangla Foda addition la uchu. Tichu gal hitalo politics hita. When your recognition, when your status is at ST, chu delete ikibole existence umtalo so na. All the valley MLA zo sito hitabang disan lau chu India sunga khalo disan hin tunin eho group in resist boljong le the very BJP government at the center in eho sanga he the 37 or the 40 MLA ho thu chu angai te ding ta sanutin. Now how should we go about? A weapon sunchu tuni ki khop tabanga unity spirit bill pahe weapon number 1 hin. Number 2, we have to object it whatever they say, we have to object it. And secondly, in neighboring state, so to say Mizoram mipile sorkarin a standpoint Manipur government MLA zausi decision hi Mizoram government ipengai dan niam ti het ngainte. Su group presently engaged with the government of India hi tunin eho zausin mail ha jun ha langa kona chu ipan khom dan suggestion ipiwa political demand le political issue chu Home Ministry to su group asedinga phai sawahin Sibahin bullet point anon piu hi tunin ihon su group hi a demand I het chet tawle I support diu ma hi tin ka gelvin sibahin public ga interfere be se hi phachom lo di ham ti ka ngai dan hi su group in a demand hi mi pite ko ma thieng sada athilum dan a hilding he tunin leader hon seute. What was the exact content chibang chu ido theu I het diu ngai hi tu le tu hin su group is the only political platform the central government trusts ahi tale. We have to build our trust more on the su group and we have to go hand in hand with the su group time inge ITLF Sungam Presidential Council Tribe Lam Kai Zo Sin Ikipada Parana To Zo Siu Tunin Ke Ho Organization Taute ITLF Cheda Kukin Pi Chuchan Pangole Kukin Pi Manipur Kapang Akipang Be Lohin No Ho Bolo Si Ki Hon 100% support Ka Bolohin. Every donation, every movement, local situation na ITLF khoda ki hon ta san na kan evin mi pio sin ta san ute ti ka phun hi gal hi me le ten 24 nia chu tha aje khom tha he ta le tunin ITLF leadership in kuki zo chate all India global a he jong le appeal bol le ngai ka sa khat omen Ukraine ten gala da uchun foreign
gama Ukrainian son agamu deluhin e hobang hin Churchanpur more dahlai zamohin chehi hilodi kolbe homecoming call bol diwi pasal zo si gam chumam zo si hunkile tawen gal bol le ti khadi sote kati gal hi akiman man le volunteer ho chok sap di hilohi tunia ke ongal sa thei kain line I'm just 50 plus kain gal ka ba hat dilai ta kain line tunia he hichilai town vela he uniform to wale le chu gal sat hilohin gal sat dinga le front line ai ki be diwi more mi pite kapa jan no ki thu pia hi mi tam ta hung kyung no mai isat nga le hoi ta sat di phin lo di gal hi dunia pasal zo sin izite chate inunga ho min ei bol pi naw chu I thangwa tom thelwa le dunia ki surrender the na surrender num lo le gal na sat di gal na sat da chi chum lam kai ten formulation bol chu is ready gal la ya hi kukin pi chun me thei to koi ma ki ho thelo di personal relation nang ki ho ta lo pura karo betan gal hi honorable ta I ki chai lo wala gal ki ti a he mi pi zo sin a ki chai to ka he relationship do si dal ha de dunia am ho MLA ho jong amilisiam sanga ki pi ta le tuni ne ho jong MLA su group CSO leader abon ai ki ho khom deu strategy bol deu chiwa he isei to de chidung ja chu gal mano de heti hi ke bullet point chom chan se nge ka ki pai